Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Ne. Jomari. Bigas na tilagam. Ada ka di problema? Nakadagdag ka lang problema, tatang. Hindi na ito ka problema. Baka makatulog ka. Insinan ako ni Leia. Alya! Imo na. Gusto ko naman ang tipanang lalais kanyak ni tatang na. Nasa anak ko nung maikarig abot na may sakla nga mangalap. Idinto ta graduar to ni Leia. Nga may santun nga nurse. Nagasaksakit di pa nagsasaod di nga lakay, tatang. Sa kanita nagsalita kaming kinileya. Imbaga na mismo. Nga saan na kun nga kayat. Kaputa, anda ka nun sa bali nga lalaki nga ipatpatig na. Kaya nada ka nun pa yung napasamak kadakwada. Tatang, apay kastoy. Ay barok. Askala di lalaki. Apay may salangay at di babae. Hindi pa kumamot nun naalak man tin kinababae na tatang. Nabisitong langit na minsan namin doon kay atin. Sumapol ka sa bali barok. Tasan siguro nga talaga nga dakayo tinay-karika ni Leia. Pagbali ng nga karit keng ka, tipa nang lalais da keng ka. Ipakita mo nga saan ka lang agpatingga iti kinaman ng ngalap. Sumapol ka ti sa bali nga trabaho. Tapno di kasta. Keta umasenso ti biyag mo. Ito madam mga trabaho mita. Hanggang di ka napintas. Imbaga kang keng kuhan nga dan trabaho. Ngim, kaskas di nga dinakayatin nila iya tatang. Api nga may nagbalid tayong anak ko rapay. Api nga may Jack makapag-graduari ti kolehyo. Api nga min tatang. Tingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset ti pakasaritaan ni JOEMARIE iti probinsya ti La Union nga ti pakasaritaan ni JOEMARIE ket isut napili nga best leader of the second week iti bulan ti July, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo iti kakadakkel nga premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson na Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly ngagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson freshly made in Honolulu, Hawaii. Ayan, papagayam agorder itan
Di pagkasalita ni JOEMARIE iti probinsya ti La Union nga napili nga bestseller of the second week iti bulan ti July ket intay pinuuluan iti ti mangalap. Ket no kasano nga nangabak dito ipapagayam nga bestseller of the second week intay ito ituloy iti panakaibasa ken panakaidrama na. Okay ba? Ket kahit kung ipalagip kading nirakkel nga premyo nga awatin nyo noon ta kayo ti mangabak. Para iti ground winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. No madama kayo ta, ngagbiboy dito page di paring Ray, nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award, paki-like, paki-share, ken ag-follow kayo kuma. No iti YouTube channel, ni parang na iti pakabuyan nyo iti dito nga video, i-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe, no saan kayo pahinga nakakabag-subscribe, iti Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award YouTube channel ni paring Ray. No kasano nga nangabak ni JOEMARIE, ituloy nga ro din, nga ibasa, ken idrama daytoy pakasalitan. Manong nemiyag na id kami itigid di baybay mangalap ba ni tatang mangalap kami idinto manong nemi ta da Leia ket agtaltalod namet. Tadito lugar mi iti bandanit daya ket kataltalunan iti laod ket kabaybayan wano baybay manon nemi. Adda idin relasyon mi kini Leia di adda kam palang iti 4th year high school. Naibaga ko niti I love you, naibaga na maten ti I love you too. Kinapudno na. Adda dagiti kundaway nga nakasta nga selag ti bulan ket mapang kami tigid ti baybay nga sarsarita ken inarakop agpimbinisito. Ngem iti tagbasa kami community college manong name sa anak kung nga nakapagbasa tasandak nga kabaylan datatang kininanang nga pagbasahin ti kolehiyo. Idinto tanapan ni Leia naggabasa sa Jai San Fernando City iti La Union manong name iti kurso nga nursing. Napashare ko pa na minsan idi manong name dagbasbasa ti college kadito nga linalais na ni tatang na nga sa anak ko no may kari. Aging gamanon nemi nam amok ni Ma'am Soledad ket iti may sangalda nga panagkalap ko ket. Hi! Mabalin di gumatang iti nakalapam? Mabalin ma'am. Wow! Dayta man kurapo. Manong nga ta akilo dayta? Ken mano ti bayad na? Mabiglag ma'am ta alaek. Kaditot ko ken ka. O dito ma'am. Baka more than 5 kilos. Mano? Okay lang ma'am. Iregalo. Sigurado ka? Siyak gayam ni Soledad. Ti akin ko kaday ti maararamid abit si resort. Siyak ba ni JOEMARIE? Tagadtaak nga barangay. Iti abay dito nga lugar. Napintaso na ma'am. No, dadun beach resort dito eh. Si kagayam ti nakatang iti dito nga taga. Sumit lagayam nga naalada na yun. Sigurado ka? Ay regalong kanyak dito eh? Sure ma'am. Ken, regaluang kang tumanin. Basta isa rek na kumawag kagtrabaho iti maramit nga beach resort. Why not? Umay ka nga rod, tayam ang muka kin engineer. Sige ma'am. Ket alak amin di kiti nakalapak nga ikan ti irgarok min kini engineer. Tapno sure nga alain na. Tatang, nanang, adman trabaho? Ano nga klase nga trabaho, anak? Ha? Malaksi diti pa nagkalap, anapit trabaho mga ibagbagang mga dan. Magito yung kadita may patpatakder nga beach resort, iti amyanan tayo. Iwan. Sumbre kak sadya ka sa piyon, no laborer. Tatang, nanang. Kat siyempre, inaldong agsoldoak, lunes sa ganit Sabado. Hindi ba kasalong oras na ba nagkalap mo barak? Nalakalaing datang. Hanak ang kalkalap ti aldaw dakay di mo pa nagkalap. Kahit itirabi, siyempre, tulungan kayo nga mapan agipakat ti sigay. Ngayon doon parbangon, takay doon ti mapan mangala, mangsangat. Tatang, inaldaw itong sigurado nga damay gana kakwarta. Nakasaysahad yaking kukwa sa napintas ni Ma'am Soledad. Kang kanayon to nga regaluak ti ikan. Dapno di kasta, kadagbalintuan na siya at kanya. Nyatiyab mong barok tuwing to malpas data nga beach resort kat alain na kantupay nga empleyado na. Agdalos. Hindi dumapay. Sigurado na tatang. Kat sabi ko
Dado nga panagtrabaho, kahit isumatan ti pangrugyan, iti pumintas ti biyag ko, ti biyag tayo. Wow! Regalo manen? Takil din itulong mo kanyak, ma'am, solidad. No din na kinrekomenda kin engineer, awang ko ti trabaho ko dito eh. Kahit dagito yung magdadumang ikan, isumat ti regalo kin engineer. Kaya iso ti malutunto nga si Damin tunal daw, da kaming agtrabaho. Ngem, saan ka nga taa marigatan, JOEMARIE? Agtrabaho ka dito iti aldaw, sa kagkalap iti rabii. Saan, ma'am? Tulungan ka lang datang ko mapan mangipakat ti sikay ti sardam. Kahit di tatang doon ti mapan mangsangat iti barbangon. Kastagayam. Sige, thank you manen iti deto in regalo nga ikan, JOEMARIE. Dandani malpasin na ito nga beach resort, ma'am. Wen, madaman ti finishing, ket ko nan engineer, at 2 to 3 weeks more, malpaston. Kahit na nga sawan, awan doon ti pagtrabahowak. Taapay, di mo ka di kayat nga alaen kanto nga empleyadok? Ala? Kahit ko una ma'am. Alaman nga rod, ma'am, please. Or no, siyak to lang ti janitor iti da ito nga beach resort. Ne, JOEMARIE, bigas na tilangam. Ada ka di problema? Nakadagdag ka lang problema, tatang. Hindi na ito ka problema. Baka makatulog ka. Inchinan ako ni Leia. Alya! Imo na, gusto ko naman ti panang lalais kanyak ni tatang na. Nasa anak ko nung maikarig, abot na may sakla nga mangalap. Idinto ta graduarto ni Leia, nga may santun nga nurse. Nagasaksakit di pa nagsasaod di nga lakay, tatang. Sagad itagsalita kaming kinileya. Imbaga na mismo. Nasaan na kun nga kayat. Kaputa, ada ka nun sa bali nga, lalaki nga, ipatpatig na. Kaya nada ka lupay napasamak kadakwada. Tatang, apay kastoy. Aya po, aya barok. Askala di lalaki. Apay may salangay di babae. Hindi pa ako mamot nung naalak man kinababae na tatang. Nabisitom langit na minsan namin doon kayatin. Sumapol ka sa bali barok. Tasan siguro nga talaga nga dakayo tinay ni Leia. Pagbali ng nga karit keng ka, tipa nang lalais da keng ka. Ipakita mo nga saan ka lang agpating ka iti kinaman ng ngalap. Sumapol ka ti sa bali nga trabaho. Tapno di kasta. Keta umasenso ti biyag mo. Ito madam mga trabaho mita. Hanggang di ka napintas. Imbaga ngarot keng kuha nga dan trabaho. Kaskas di nga dinakayatin nila ya tatang. Api nga may nagbalid tayong anak ko rapay. Api nga may Jack makapag-graduari ti kolehyo. Api nga min tatang. Awan regalo mita nga ikan, JOEMARIE? Sorry, ma'am. Sang kami ngamin nga nagpakat ti sigay drabi. At ang amin dimteng nga problema. Problema? Ti pamilya, when mismo a problema? Personal problem? Di mo may baga kanyak? Ma'am, Maipanggep ka di ken ni Leia? Apay nga, mom. JOEMARIE, no kayat mo masolbar ti problema ken ni Leia, lipate mo isuna. Ket iwaras mo ti matang mo iti aglawlaw. Gapot ta dalaeng iti asideg, ti babae arumbeng ken ka. Ti babae, anak kasagana ang mga gas ti pusong asinugatan di Leia. Itun malem, agawid kanto, teng kanto agsukat. Sa kanto agsubli ditoy, tasolbaren tata problema. Nasakit ka di ba ilaing di tapusong, JOEMARIE? Nabartekan, ma'am. Ma'am ka di manen? Soledad, JOEMARIE. Soledad. Solidad. Kinagamanak. Tas yun no kumantasaan nga gusto keng ka. Napimpinas kang ni Leia. Langro na iti ugalim.
Tinapod mong ayat Jomari, ket amon pilpilyan na. Si katipili, nga puta, patsik adinak tukbelan aliputan. Saan to hapulos solidad? Gapotay ayaten kaunay. Ay ayaten kabit unay Jomari. Uray mi sa kalaing amang ngalap, ngem saan to na amang ngalap laeng. Gaputa, si kanton ti manager iti daytoy abis resort. Ha? Iso nga ituloy dati ang celebrate Jomari. Aginong ta, ka nag-sakta. Kaday di nga rabii manong nemi kad adda napasamak kada kami kinisulidad. Nga day tadigapuna no apay manong nemi nga idi tamang rukin ti operasyon ti beach resort. Agpadpada kami nga manager. Insuro nak no niya digiti rumpe nga ramidek manong nemi idi beach resort. Manong nemi nagrador mat idin ni Leia iti kolehiyo kanadamitan pagtrabahuan na. Aging ka manong nemi. Iti may sangal daw na sanga ilimi ni Leia tadda kan konferensya angayan da ket abangan da ti conference hall ti beach resort. Nas daaw. Idi bagada nga siyak ti manager. Kuna na idi manong nemi nga kasano nga makapag-manager ket high school graduate laeng. Ngayon niya amok, idi ni Soledad kan kuha na isuntag baling nga asawak ko na. Saan nga nakauni. Kanadamag kumanong nga ni Leia ket naganak abalasang. Didi bagbaga na idi manong nemi nga boyfriend na ket nasikugan na. Isot nakasikog kan kuha na nga saan nang ing kasar. No makita idi manong nemi ni tatang na hanong nga maisarang tilakay ti rupa na. Kabo iti panagbayad na. Nagasawa kam kinsulidad kaya intultuloy mi itinang manage iti bukod mi nga beach resort ket nakaganganar manong nemi ket naparaburan kami iti talo nga anak natulungak digiti duwa kabsat ko ket isuda ti nakapagbasa iti kolehiyo pimintas ti biag mi manong nemi gapo nga rod ken solidad. Dito nga rin ti pakasarita. Kaya thank you, tilaing mo nang idrama, ganang ibasa. At sabi ko nga, dadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuyagyaman nga pagaya mo, JOEMARIE, iti probinsya ti La Union. Thank you, JOEMARIE, kat dagiti nagagayam iti drama, ti akem nga solidad ni Mami Merlin Pascual Ruiz, ti akem nga tatang ken JOEMARIE, tinumutibiyang ni Manong Yoan Nemi. Aging kita sa balin tumalan nga video papagayam. Thank you for watching.